Yes. Look at. For you and me, we remember our fallen heroes. For you and me, we remember our fallen heroes. Through the hardships and pains, we salute everyone. We remember our fallen heroes. We salute everyone. We remember our fallen heroes. For you and me, we remember our fallen heroes. For you and me, we remember our fallen heroes. Through the hardships and pains, we salute everyone. We remember our fallen heroes. Thank you, Soy, and do the candle lighting ceremony, and then we'll close with a prayer, and then Storm will come back to lead us with a hymn. Ekariso Sangyan. Do you want to? Wow, yeah. Hello. Yeah, I think the problem is whenever we talk about scripture or prayer, it's like it's a strict moment. No, we need to enjoy talking to our Heavenly Father, even now. The scripture that I'm going to read is found from Philippians 4:8. My reason for reading this scripture, especially within the context of the first part of the program, which has to do with remembering the fallen part of us that is not here, is to demystify so that we can now more when we are supposed to be remembering them, especially on anything good that we remember. Let me read it and let the scripture speak for itself. Philippians 4:8. Think about good things. Finally, brothers and sisters, Bopas in this case, what is true, what is noble, what is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if any excellent or praiseworthy, think about such. My brief comment on this, or maybe devotional, is that even when we remember some of our colleagues, I think what this scripture is saying, remember only those things which are good about them. So true. Amen? The way our minds are so inclined to negativity. Somebody said if you can put a white sheet and then you put a black dot, people, the sheet is so white and big, the dot is black, but people will focus on the black. So I simply say, as you remember, collectively and individually, let us think about the good things about them. And I'm sure in that way, it will be a wise way to remember our colleagues. Amen. Amen. Life is a journey full of changes and challenges.
remember, patience is bitter, but fruitful. Life is a journey where one has to move through the stairs and not fly to the top. Or live in a world of changes, which are challenges. Aspirelanga. Think of all those who have been in this planet. They were able to contribute positively to make a change in this world. They had to do this, and it was not a mistake for them to say goodbye to us. But the time had to come for them to say, Salansin. For man in this planet, Otlakatumo. Dirisa thumo eo, mme go le leungo le o ka lone, o tla ja monate. Remain to observe a moment of silence. Isale e le Modimo. Gompieno ke Modimo. E ka moso e tla sala e ntse e le Modimo. God is good, for we serve a God of purpose. Will you be seated? Amen. Let's wake up, man. Oh, Lord, yes. Oh, Agashula, Luto, Agashula, Luto, Jesus, Agashula. Thank you. Naka ka dithutego ke morutabana ke rile ke ntse ke le morutabana ka 1981 a bo gona le mosimane go thwe ke Aubrey J.R. Motlou a bantha a re o akanya gore nka tshwanelwa ke radio ke ne ke ntse ke na le kgatlhego mo radiong fela ke ne ke se ke dire maiteko a go tsena mo radiong Aubrey a ntlhotlheletsa gore ke tsene mo radio e rile tsatsi le lengwe e le la botlhano ka ya kwa Radio Setswana kwa Minari Street ke ya go bona ena Aubrey Motlou le gore a mpontshe gore go diriwa mo radio ga go ntse go thuiwa bagwebing go tewa eng dilo tse dintseng yalo Aubrey o na a mpontsha ya re morago a nthare gore nyanong o sa dire kopo ya tiro ka be ke moraka re ke go ikakanya a batsa ke gore page le tlakala fela a mpha lona nthare tshwara applya re le mo reception ka be ke applya re fa David Malaza, may his soul rest in peace in na application ya ka ene le mo le tlakaleng fela e rile Freida wa beke e tlang e se Freida wa beke e tlang la bobedi wa beke e latelang eo ka amogela telegrama e neng e tswa go Radio Setswana e re come for auditions Friday o ke nnete ke ne ka ya di auditioneng ke ne ke le wa bo 61 gore ke ne ke number 61 mo lenaneng la batho ba yang go etsa di-interview or auditions ke falotse ke le monosi ya nna gona ga ke tsene mo radio ga ke tsena kwa Radio Setswana ke ne ka nna mo lefapheng la bagasi mme ebile ke buisa dikgang ke le moranoledi ke gona mo ke ntse le kgatlhego ya gore ke se ka buisa dikgang fela tse di kwaliweng ke batho ba bangwe le nna ke di kwale ke ne ka nna le lesego la go isiwa ko the Institute of Advanced Journalism ke gona kwa ke ithutileng sub-editing le go kwala advanced writing e rile ka 1985 ka tla mo Bophuthatswana ka dira mo radiong ngwaga o le mongwe ka be ke fithutisetswa kwa televisioneng ke ntse mo Bophuthatswana mo khasong ya Bophuthatswana dingwaga di le 10
e rile fa re sena go phatlhaladiwa o mongwe a ya kwa o mongwe a ya kwa ka boela gape le kwa kgasong ya Aforika Borwa. I was a public relations officer for Radio Bob. I'm actually the one who established that department. And I'm also the coordinator of today's event, which was a brilliant initiative that started 10 years ago. And we feel that as Mafikeng, we are honored that we are given an opportunity to host this very important event. Mme se se ntlisitseng mo go kopantsheng badiri ba pele ba Bophuthatswana ke fa re ne re fisega gore e kete re latlhane batho ba dirile le rona ba bangwe ga re itse gore ba kwa kae mme re lelapa ra utlwana gore re tla kopana re rulaganye gore gangwe le gape re kopane re tsosolosane le go dira gore re atolose botsalano bo re buise kwa bathong ba bangwe erile ga re ntse re le fo re ntse re le ka go ipopa ile ka 2018 ka supiwa go nna monna setulo wa bagasi le badiri ba pele ba Bophuthatswana go tloga ka nako e go ke ntse ke le modula setulo mme ngwaga mongwe le mongwe ke netefatsa gore ra kopana le go tsosolosetsana le go thusana ka maele le gore bana ba rona re ba bonne diphatlhatiro fa di ka nnang teng ke se ke leng sone fa ke le monna setulo wa netefatsa gore ngwaga le ngwaga re a kopana mme kgolagano e ya rona e nna e ntse e tshela ka go tlhaeletsana ka WhatsApp. The event is great, it's going well. We have all the ex-boppers that are here and we are just having a good time. Monongwaga re boetse kwa moanong wa gore re gopole batho ba re dileng ra dira le bona ba jaanong ba hulereng ke ne ka kopa yalo gore mongwe le mongwe a nnele motho wa mo gopolang wa re siile fa ke sena go amogela maina o tla ke ne ka tlhotlha ke sa sub editing ke fitlhetse ile gore ke amogela maina a 145 a batho ba tlhokafetseng mme ebile ke santse ke dumela gore ka gongwe go na le o mongwe yo re mo lebetseng ba losika le ditsala tsa gagwe ba itse gore ga ra mo kwala ka gore ga re mmatle ke fela ka gore ka gongwe ne re lebetse leina le go pitlagana mo malapeng a bona ke re lo itse gore re a ba rata re lebogela seabe sa bona mo kgasong ya Bophuthatswana bile ra re le go motsege le itse gore le rona re latlhegetse ka gore ra ba gopola re ntse gape le nako ya go rapelela ba ba bobolang ba ileng badiri ba ineng le badiri le rona mme re ba kopela mo modimong gore ba bone pholo. And yeah, we started with celebrating the life of the ones that have passed on, who have left a legacy for us. And we are following in their footsteps and we are saying the candle that we're lighting today, it was a candle of hope. And we look forward to tracing and working, going into their steps and being able to fulfill the legacy that they've left behind. I thank you. I came Mobob TV 1987 on April. I started at stores department and then later moved to finance department where I was doing orders. Ke dirile jalo ka ba ka movela to crew department. Mo kileng ka tuta vision mixing under the leadership ya Dick Nash, bo Malikene, bo Jeki Matabate, and then I moved back to finance department again, the retrenchment. It was so wonderful because by then, I can get Tomaka 1987, we were even less than 50. Kyornar 2 million, the new building, Yabo Broadcasting, where we used to travel between the old parliament and the old Bob TV next to Mega City. We clearly pakela from ko radio studio ya ko parlamente, and then later Eberia ko Bob TV next to
Mega City. Ke simolotse ko broadcasting ke le ko transmission department e le nna re tsenyang di-programs until after 94 ke kopa go tsa transfer to news department, and then since ke le nako eo ko news department ka be ke ya sekolong ke a qualifya ko technical Cape Town. From there ke ntse ke le a news reporter until ke tlogela ko SABC. That was in 2001. Re dirile sentle ko Bob TV. Re batho ra ikgantsha because it was the very wonderful station that we can ever get in Africa. Go ne go sena sepe se e leng gore se station se se ka re emang kgatlhanong. We are the most wonderful one. Even today, santse re rata station seo. If things didn't tsamaya sentle re tla re station seo Bob TV, Radio Bob, Mabatu TV, tsotlhe di boele di ne sentle gape re tsamaye sentle. Ke ne ke bereka ko broadcasting ke simolotse ka 1989 ka di 11 ka April. Ke ne ke bereka mo kantining, ke bereka ka dijo gore ke irela dintona le baise ke sa lebelele gore o ke mang o ga se mang, ke tsa mongwe le mongwe ka mokgwa ke mo tsayang ka teng. Yaanong ke a leboga gompieno re mo kopanong le bana botlhe ba ka ba broadcasting re tsile go ijesa monate. Mme le yaanong ke ntse ke itumelela kopano ya gompieno e leng gore it brings us together as former colleagues, and we are reflecting on the past and we are still going on today. Thank you. Go monate re kopane khale re sa bonane gore ke boitumelo jo bongwe re batla go simolola gape kgaso ena re batla go isimolola ka gore rona mo mafikeng mo ga re na yone, ga re na bopo, ga re na sepe, re batla gore bopo isimololle. Those are the years, 44 years ago, the Spanky DJ. Oh, I never thought I'd go this way or this far, but it's been a hard way of having love as a way of being an achiever. I started not even thought that I could make a difference in my life, but surely my first show, a morning drive show, I kept on rocking on with everybody. In fact, that's where Radio Bob started rocking. And I kept on saying, I'm the Spanky one because I got this name. I was in New York City. There was a radio station called WBLS and Kiss FM. And I kept on saying, this is the beginning. And I'm going to move and back home in this beautiful continent Africa. I was in Uganda, Kampala, Lilongwe, in Malawi, Botswana, all about in the name of radio. And of course, thanks to Red David with TB. He got me back home in Soweto. I was one of those popular guys as an MC for beauty pageants. I was always there as a motivational speaker. And remember, I was once a teacher also, taught for 5 years, and the 5th year I became the head of the school. I've always been there on the platform of talking to people, and radio took me into higher standards of what is talking to people. And today, I still say, yay, radio is solid. I started Go Bob TV in 1986. I started Go HR as an admin clerk. I then continued to go and work for Radio Bob as a commercial clerk, which was then simply called or referred to today as the commercial scheduler. But then I changed to sales for Radio Bob, commercial sales, selling adverts to the local businesses. And I then changed with the advent of the introduction, the commercial section of Radio Bob TV. I worked there, and I then left 1993 to go into the AAA School of Advertising. I then came back again to work for Radio Bob, but at the time there was a
reconciliation, not even reconciliation, but the amalgamation of all the radio stations from the TV state into the SABC, but I continued working. I left in 2001. Thanks once again having this gathering here. Some of the people whom I never thought I would meet, but people who have contributed a lot indeed as broadcasters, creative minds, and this gathering says a lot to me because I'm looking at those talents. Most of them, they die poor. Some, having done so much in the world of broadcasting, they've got nothing. But we're able to talk to the minds. We're able to talk to people. We're able to change the minds of different people. We advise, we inspire, we motivate. And to my colleagues here, I must say, a day to be blessed, a day not to forget, a day to say, let this thing grow. And surely there's something bigger and big that is coming that's going to shake the world of broadcasting. It's a mixed reaction because this morning was the names of the departed were there, and this is family to me. But we equally excited to see people that we've never seen in years, but still being family. You know, we communicate, but we haven't seen each other. It's such a wonderful thing to see friends that we've known for years that we now look at as family. Ke tsene ko tirelo kgaso ya Bophuthatswana ka ngwaga wa 1989 fa kgwedi ya Sedimonthole December ene tlhola letsatsi ke dutse ko bo broadcasting ke direla radio Mabatho go fitlela station e sene se tswalwa ka ngwaga wa 1998 ke karolo ya badiri ba maloba ba tirelo kgaso ba ba kopaneng fa gompieno go ka bua jalo ka botshelo ba maloba fa bane ba sentse ba dira mmogo mme go itumedisa thata go kopana le batho ba re dirile le bone mo dingwageng tse dintsi mo malobeng. I normally don't like saying this, but I need to brag a little bit. I was the first female vision mixer who ended up becoming a technical director that has gone in the history books as a Gwadiwa. So I'm going to tell my own story. It's really a very good mood, jovial mood, meeting a whole lot of other colleagues. The first female vision mixer in the country who ended up becoming a technical director that has gone unrecorded. So I'm telling my own story because I noticed something. There's a funny story that's going around. If we don't tell our stories as black people, nobody's going to tell their story. So I'm telling my own story. Yes, I'm blowing my own horn. I'm the first director, female and vision mixer in South Africa. I want to tell a little story. 1994, I directed from the Northwest region, obviously from the tutelage of Rapet Mahuma, the late Dennis. Unfortunately, I forget his surname. Bratoni Mundisele, I love you, my brother. Bratemba, may his soul rest in peace. Those men held my hand when it was tough. I didn't think I could do this job, but those men held my hand. And today, I must say my book is somewhere, but obviously written by us. We are also taking into account some of those who have departed over the years, the likes of Cebo Manyapelo, Mudiko Mutupi, Julio Mokhale, Pule Kabi, many others, the late Brapejal Kaswe, Moabidi Teko, Pitake, Khelis Tabile, though he was not part of, but he was part of the industry at the time. It's really a very good mood, very good to be here. So I would like to say that had it not been for the dream of a young girl from Mafikeng that was inspired by Bo Mama Tuli Moahi, a lot of these women, they were on TV, Mama Notemba Madumo. Yes, I know I'm calling them Bo Mama and I'm this old. As a child, when I was watching them on TV, I knew that I wanted to be one of them. And I went behind the scenes. I wanted to be on the scenes, but I went behind the scenes when I learned that before the scenes it's quite challenging.
So I went behind the scenes because I needed to support my family. I still remember my early days as a junior personal assistant in the office of the Director General then of Bob Broadcasting, Mr. Jonathan Proctor. And yeah, so very much excited to be here at this event today, to meet and reconnect with my ex-colleagues from Bob Broadcasting. That had it not been for Bob TV, my story would have been a different story. I would not have a story to tell. Rapet Mahuma, Tony Muriselle, Tata Jackie Matabate, I love you. Thank you so much for believing in me. Because a young girl growing up during those days, it was really tough. But to have a support of men, you know, in today's society, black men are not recognized and they are not realized for the role they play in society. I had a group of black men behind me that saw potential in a young black man. And I just want to say to you, Nelly Nali Judy, Goku, La Resegeta, La Drabasati Barlimbono Kumpiano. I tell my daughter a very beautiful story. I mean, it spans from Boma 30 years back since I have seen most of the people, because it was just early in my career when I started off, and I was only with Bob Broadcasting Corporation from 1992 up until 1994. So it's actually been lovely, and I'm looking forward to the next one. And yeah, so I'm really, really super excited, and yeah, to be able to reconnect with people. Thank you. Oh, just in case you don't know, I'm opening a podcast, and I'll definitely recognize all of you, because, and I still maintain, a black man's story has been twisted and you are not appreciated. I want to appreciate all the black men that has been behind me, that has supported me, because in Nelly Nali Judy behind the scenes, had it not been for you guys, I would not be who I am. Tirelo Makhelisa, the technical director, Tirelo Makhelisa, the author, Tirelo Makhelisa, the academic. Thank you guys. I've always thanked the females in my life, but this time I just want to thank you men, and I'm deliberately saying to you guys, because your story is not being told. Thank you to you guys. Thank you for believing in me. When I did not believe in myself, you guys believed in me. Brajeki, Bratoni, Dennis, Brapet Mahuma, I was so scared of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ke tsene ka ngwaga wa 1986 ke tla ka transfer ya ke ne ke le ko Post and Telecommunications before, so ga ke tsena ko teng ke fitlhetse Director General ne le Re David Mutibi ya re na le borre Jonas ke ba fitlhetse le borre Magile ya le borre Munisi ya le re GL Khotleng ke mo fitlhetse le Khotle ke mo fitlhetse Khotle le Flora ke mo fitlhetse. Ke tsene ko Bob Broadcasting ka di 15 tsa October 1985 ke bereka mo HR department. Ke itumetse gompieno gore ke kopane le my former colleagues. Ke gantsi ke tlhola ke kopana ke misa go kopana e ka ntlha mabaka a rileng. Gompieno ke khonne ke itumetse re tlile ka re le bantsi ba dira mmogo ba ko Bob Broadcasting Corporation, ibile ka mogo ke bonang ka teng, ibile e ka re nka lla gona ya nonyana ka boitumelo bo ke le mogo e bone di nkgopotsa dilo tsa khale. I'm so happy gore be ke kopane le wena Archie after such a long time. You know, when you came into my office as my assistant in the office, you know, I was so happy because you were a male. In the particularly other managers had female secretaries, you know, and when you were unique in the sense that you were not giving me a headache, maternity leaving, you know.
when ladies would take maternity leaves, when there was not such kawena. And you were such a vigilant somebody, versatile, only more radio, only unique, you know, in many instances. And you were outgoing, no rata venture. That's great. And I'm not surprised that you are where you are now. Thank you very much. I'm so happy to have met you. Thank you. I'm happy. E ka re ka simolla gape ra ya ko khasong ra go simolla di studio tsa rona ra go bereka ra go dira ko teng ke itumetse thata fela ke itumetse bile ke motlotlo thata ka ba diri ka nna di former colleagues ba itumetse thata la le bona ebile ka re ka tsana ko ra busetsa ko morago rana ra itumela rana ra bina mmino o le gore wa bina re mo musicing wa kale ra enjoya re kopane rotlhe ba diri ba ene gore ba ne ba le mo di division tse di different ba bang ba ne ba le ko production TV production ba bang ba le ko radio ba bang ba le ko di finance ba bang ba bereka ko sports re itumetse thata fela ba le ko di advertising re thabile gampe. Thank you. I joined the Bob Broadcasting Corporation in 1996 after auditioning for news in Radio Mabatu. And then after that, I joined Radio Sunshine and then Mabatu TV as a music presenter. But I joined Radio Bob when there was actually music playing there when St. Reddy had left. So then Mudisa Mudisa called me to come and do Spectrum on Radio Bob. And I had the privilege of joining Bob TV when Fred Mukhamisi told me to come and do 8 o'clock live. So I had the taste of working for both radio and television. It has been a great experience. And in my life, I now moved from being a radio presenter, TV presenter. I became an author. And I then joined the SABC 3 and SABC Channel 404. And today, after doing economics, for 7 years there, I became an editor. So today, I am proud to say that I'm editing 9 provinces and internationally on SABC News. And I'm so grateful to have been part of this family. It's in more broadcasting the middle 85, the 80s, middle 80s, but I think 85. And then, how to regroup like this? It's too sad to say that we should take care of each other. We should check each other because in this busy world, but very lonely. That one's only busy. So the role I think next time we'll work on. But one thing so important is that, independent thinking. Alf White again, it's a desire for I should continue to dream because I believe we are what we are. Honano, Kabat Baba Ilemba Laura, Ka, Bob Radio, Bob TV, Radio Mabatu, independent thinking and confidence in broadcasting. This event means a lot to me because when I was young, I wanted to be a broadcaster, and little did I know that God will give me everything. You know when God says that I will bless you exceedingly, abundantly, more than you can think or ever ask. Shame. I'm so grateful. Right now, I'm even ready to usher in new talent, to mentor young people who are coming in because we can't be television presenters or radio presenters forever. But how if not all of them, but a critical role. Yaho dira Bob Broadcasting, Radio Bob, Radio Mabatu in the mind of its own. And as a result, Hokopana Haruna, Hotsala Peo Yano, a seed Yahore, Rescra Levella Fellow Comorao, Relevella Copy Renale, a role to play in the new South Africa. So the more Rokopana we are refining ourselves, the more Rokopana, Rekopana Hore, Renale the potential and the zeal. People to contend with. I think it's so pivotal that to dream bigger. And I believe
re tshwanetse gore out of kopano e re believe gore we are created in the image of God, therefore we are creative and we can do more than we think. So kopano ena ya gompieno nna mo go nna nka dirisa language ya religious language ene le tloseletso ene le renewal of the potential e re na le yone. It's a God-given potential, and I want to say I wish ke re kopana every quarter. Ke simolotse pele ka kgaso ya bophuthatswana, re tsene ka nako ele ya Radio Bob, Radio Mabato, Radio Sunshine. Go tloga mo ke ga nna gore go a kopangwa go nna le se ne go te ke integration. Re ne re solofetse gore re tla tsweletsa tirelo kgaso ya bophuthatswana, kgante go tla kopangwa, mme go kopangwa ga yone ga go sepe se se phoso se ne se diragala, mme ne le fela gore go nne le tirelo kgaso e le nngwe e kopanetsweng. Ke ne ke berekela Bob Broadcasting mo Mahikeng. Ke joinile ka 1984 when it was opened, and then from there ke ne ke berekela contracts department. All the contracts tse ne di diriwa for broadcasting, tse di reka the programs, I was in charge of them. I used to work with Dick Minton, and then before I joined Dick Minton in programming, I was working for finance. Re tsamaile ke leeto le leele, re tsamaile le batho ba le bantsi ba bang ba ba re tlogetseng, bo Rre Boyce Mohutsiwa, bo Kebo Manyapelo, bo rre ba ne ba ileng gore ne ba dira radio gore nne monate. Ene se kganya gore ke bala dikgang fela. Ona ka ntsa Rre Manyapelo a ntsenya mo sepitleng gore a ntsenya ditsebe-tsebe go peleng ka tsena mo dikganyeng. Mme gompieno ne re tle kwano re tle go ikgopotsa ba re kile ra dira le bone ba ba re tlogetseng. Tiro ya gompieno e tsamaile sentle, e tsamaile ka manontlhotlho, dithulaganyo tsotlhe. Re itumelela gore le ka moso re tlo go kopana gape e le rona ba le ba tirelo kgaso ya maloba le go ka tlhatlhella bo mmotlana ga ba batla go tla go itse kitsonyana gore go ne go tla yang gore o fitlhelle mono le mo teng mo tirelo kgasong. Mme ka kakaretso fela letsatsi la gompieno re le itumeletse, mongwe le mongwe o itumetse na tlile kwano. Yo, hi, I'm so happy today. Some of these people, I haven't seen them in almost 30 years. And I'm so happy, the mood is good. We are all enjoying ourselves. And you know what? We couldn't have done better. I hope next time we will go to Joburg, because all these things have been held in Joburg all the time. And then today we decided to come to Mabatu, because people in Mabatu have not been attending, but we are so happy to see them today. We have lost almost 100 people, and I think most of them it was during COVID. It's such a sad story, but can they all rest in peace? Ke tsene mo khasong ka 1989 ka March. Ke dirile as a camera operator. I was trained by Rre Jackie Mathabate, and then I was posted more newsroom until got the retrenchment. Thereafter, we got contracts. I left broadcasting, Bob Broadcasting, at the end of January 2003 to join SAPS. Ne ke bereka ka mo khasong jaaka mega dikgang, news reporter and radio reporter. Let's la ga jeko la ka le itumella gonne ke lobaka ke sa bone banna ke dira mmogo le bona. Ba itumedisa go monate e be re le mmogo re tshwaragane re gopola nako e fetileng. Se se botlhoko fela ke gore ba bantsi ba tlogetse a mo bona re bela ka kagiso. Ke tlile ka 1985 ke tswa ko SABC ke berekela TV2 and TV3 ra recruitwa mo ke Sianang Peter Montaigne. Ke tlile mo ke le vision mixer ke team ya ntlha e tlileng mo re tsamaya le bo Dikeledi Masilo, re tsamaya le Thabo Makgene le Dokim Phake. The team e tlile mo morago ga rona ke bo Malikeng Lesejane, bo Itse Magonare, bo Dokim Phake,
bo Boys Mulutsi. Those the team that tlileng after. Ke tlile mo ke le vision mixer. Ne re etsa di program tsa di tshwanang di live program. Re etsa di news, re di mixer di news. Re etsa bo diakuruka bo on the beat, all those other programs tse in house. Mo broadcasting re tsidile monate go le monate wa tsere le banyane maloba. I remember looking at my old photos gore mara gongwe mo ka be ka re inele child abuse ke bereka ke le munyane le nna ke tebella ke itlhomogela pele ke imela ke di camera tse di tona, but we pulled it. We had a good organization, a good department e leng gore inile a training ground for a number of organizations still in the broadcasting industry, both then in Bob and now in the greater South Africa. Mutwakara promotion and a technical director. That was in 1988. This is when we are just about to move through building Encha, Eko Nelson Mandela. And then from there, a lot of new programs were introduced, Bo Panorama, Yalo Yalo, whereby one actually honed their technical skills. From there, with training as Siaming, one became a senior producer and director, whereby the programs that is Sonalbo, Marang Antla, they were done by us. The first live awards show was done by us. I was part and parcel of that particular team. Then from there, Moto grew in leap and bounds through the training and Moto grew more Bob BC. Ileka go putlama ga Bob BC. Moto tsamaile mo ile gore santenele senior producer and director. Moto ke a boela back to SABC. But nako e Moto I spendileng, it was a very, very illustrious time. It was a very enlightening time, whereby a lot of good programs were done. We created very, 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 very good milestones. So to see my former colleagues, I'm so happy. Ya duma khaso ya bogologolo ya duma. The first simulcast that was ever done on television and radio. It was done by a program that was actually headed by myself, by the late Indra Rajput, and then Mario Antau is still alive, whereby we put radio and television together. It was a first in South Africa. The other first that we did was the awards, whereby people before they would can the awards and play them later. But right now we didn't do that. With the first Marang Awards, we did them live, which was the first in South Africa then. There are a lot of firsts that we did in terms of the OBZ, we did the world title fights, we did the programs live and all that. We were an envy of a lot of people, in so much as a lot of guys from SABC, which I'm currently at, came here to come and recruit some of us because they couldn't believe such a small station, Bantustan, then could do what we're doing. So it was a very good and a highlight of one's career. You know, this is where one honed their skin, because no one would stop you or no, don't do this and do that, you know. Where there was a potential growth, it was actually given to you to develop your skills. And some of us are so thankful that we went through this academy called Bob BC, whereby one actually had a very fledgling career, where one actually built their profile. Ke dirile go Khasong ko music library. Ke rona ne ra amogela music go tswa ko different radio companies, and then from there re be re dira data capturing. After that re be re dira di compilers a work at the new arrivals re di kireileng tsa di CDs. I'm an executive producer. I do special projects, you know, I do radio, I do everything, throw it to me. But it's all because of what one actually learned to go Bob BC. So one is actually eternally grateful
for having been part of this very, very, very great institution. Yes, it was a Bantustan television, but in terms of the content and the quality that was actually delivered, it's nowhere to be found, you know. It was unprecedented. Ha ke ikutlwa ke le motlotlo tota ka kopano because ba dire ka rona bontsi ke khale re sa bonane. So ke itumetse tota gompieno ebile ke khale re sa ke sa kgone go attenda dikopano tsa gompieno ke motlotlo tota. Ke over the mountains. Nna sa le ke tsene ko radiong ka ngwaga wa 1988 tota ke simolotse ka 86 ke dira didrama ya re ka 88 ka tsena mo radiong jaaka mogasi mme ka gasa jalo ke le mogasi yo monyenyane go gaisa ka nako eo ka gore ke ne ke ise ke tshware 18 sentle ke le gaufi le ene ke be ke tsena mme mo kgasong mme ka feleletsa ke ratwa ke batho tota mme ha ke bona batho ba ke simolotseng le bone kgaso ba lefa ba kopane gompieno yana ke itumela thata ka gonne ke gone ko ke neng ka kgona go simolola career ya me ya kgaso ka ba ka feleletsa ke fenya di-award tse di mmalwa tse dintsintsi mo e leng gore talente ya ka ile ya tlhagelela gone ke leboga modimo gore ke santse ke le teng ebile ke santse ke kgona go kopana le badiri mmogo le nna ba nako tsele. Ke tsene ko Bob TV ka 1988 ka di 1 tsa November ke le mošwa from school ke simolotse go bereka as a vision mixer but later on ka movela ko production ka bereka as a production assistant so ke tsere yalo dingwaganyana and I also moved to the news department to work as a video editor for thing. It's video editing up until retrenchiwa ko Popo ka 1998. And then from then on ka join SABC ka 1998 ka November. Ko department ya sports. Department e le gore I am still there even today. Ke nile tokololo ya kgaso ka 1981 ke tswa kwa sekolong se segolo sa Hebron Training College ke sena go nna morutabana sebaka sa dingwaga di le pedi pele ga foo mme ka simolola ka nna mo dikganyeng tsa radio Bophuthatswana e seng radio Mabatho. I think I was number 34 if I'm not wrong in the staff by then. Le nna jaaka ke le mongwe ba ba neng ba le teng ka nako e le bogologolo ke tsene mo kgasong ke le mosimanyana ka nako e tsena mo kgasong ka yone go ne go se bonolo gore o ka bona tiro mme ke ne ka iphitlhela ke le mo kgasong ka nako eo madi ana santsane a tobetsega ke bogologolo tota yaanong ke ile ka simolola le nna hela jalo ka tsena mo kgasong ka tsena mo lephateng la human resources e le hapa le kileng ka ithuta mmereko mo go lone ya re ha ke le go teng go rata dilo mo ga rona mo o ntse o tshwara kwa ka ya ko wirelesseng ka tshwara ka ya ko televisioning ka tshwara yalo ka gola yalo mo televisioning ka gola mo kgasong ka gola mo wirelesseng go itlhela mo ke leng teng mo le nna ke balelwa mo gareng ga ba ba neng ba le teng bogologolo le ba ba nkatisitseng tota bo Maligeng le Sejane Pat Mahuma ba bantsi tota ba ke dirileng le bone bo Arnold Gonzana bo AB Monkwe ba bantsi bo Godfrey Patudi ba bantsi tota ba ba nthutileng kgaso ba ke dirile le bone mo kgasong. But this time around I thought it will never pass me by. Ke tlogetse everything and then I made my time to come here to meet with my ex-colleagues, which is very, very beautiful. I am very, very thankful. I am still hoping to see more of other colleagues who did not make it to this. So we wish next time, please let them come because this is such a beautiful thing. Ki pela ke ke itumela le na gompieno ha ba kopane ke ne ke le mo gareng ga bone mme ke ne ka utlwa botlhoko thata ha gone gona le bao ba neng ba go teng ba itsamaetse ba heta le kgolo ba ile gore le bone ke ba diri ba rona ba pele mo kgasong mme ke ne ka ipona ke le tlhogonelo tota gore gompieno le nna ke be ke le mongwe ba ba leng teng ke le mongwe ha modimo a sentsene a nkokeleditse le malatsi ka jalo le nna ke itumela mo tsatsing la gompieno ha go kopane ma-boppers ba leng teng ka kwano kopano e botlhokwa tota gonne ke bone batho tota ke bone batho ba nnete ke bone di-archive ke bone matlotla o bona gore gola go kile ga nna motho mo teng ha go tlhele go nna motho mme moya o ne santse o le teng mo nameng ke batla go tsaya sebaka se ke reng fa o kile wa direla kgaso ya Bophuthatswana o itse gore rona re ipela ka yona kgaso e re ipela ka yona
mme ke a go kopa gore kwa leng kwa teng o itse gore ra go tlhoka mo kopanong e nna le rona re nne le wena fa re ka nna le katlego ya go dira sengwe se se yang kwa pele re batla gore o nne bontlha bongwe ba se re se dirang re kopa seabe sa gago ke a go laletsa nna le rona wa rona re ba gago. Sharp fitted in tang. It's your girl Story, aka Rory, the rich aunt in the making, Wan Tlaloganya, and we are live at the X-Poppers event. La bona go gontle yang mo tafoleng. It's that Biliato brand. Thank you so much, Casper Nyovest, for this beautiful sponsorship, and Tulita for bringing through, for pulling up with this taste of wealth. I'm Story, I'm an artist. Ke mogele ole, re fela mo go monate fela. And yes, Biliato is the brand. Biliato is the taste of wealth. Biliato e monate. So it's again, buy yourself this bottle and enjoy. Bye. I'll try Taste of wealth, Mommy. I'm telling you. gongwe o ntebetse e re ke go reye ke re ke a go leboga o tlhole o robale sentle o tshele monate nna ke fana pete wa dikgang tsa Bob TV go tswa Mmabatho. Hey, what a rocky 3 hours. I was able to shake that big mama in the village. I was able to say, hey, what's up, Soweto? What's up, Israel? Hey, what's up, Limpopo? Hey, tomorrow's still a day for us to be together. We're going to shake them up. CJ Albus, the Commodores. Hey, 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 Lionel Richie. We will be talking about them, their history, and what they have made to be where they are. Right on and right on once again. Gona le ba bantsi ba ba tshwereng morago ga gore diphologolo tsa rre mongwe o itsegeng ka lebitso la rre Mokgonazi a latlhagelwe ke leruo la gagwe
banna ba le batlhano ba seka mo pele ga kgotlatshekelo ya ganyesa go tswa mo no ganyesa ke nna James Moche wa dikgang tsa Bob TV. Le nna ke re hela ka bane ba bua ba re ba itumetse nna ke itumetse ka jalo ke ne ke re go fitla gape ba re kopana ke nna Archie ba beile ke gasa go tswa mo no Mahikeng. And like I'm saying, I'm very, 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 very privileged and honored to have been part and parcel of this very great institution. Bob BC, ke a go leboga. So right now, I don't want to go to the grave with my talent. I want to retire by creating other broadcasting, especially in the digital broadcasting world. So thank you so much, and I love you all. It's been a pleasure doing business with you. Away. ne ke re mogaetso o ne o reditse jalo radio Mabatho lentswe la setšhaba ke mokwepa big boy moagi tota fa radio e ka beseo botshelo bo ka bo bontse jang bo ka be bo le bošula wa itse a kagiso nne le lona tada mothweso di ne di le kalo go feta re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle Sing